tuma kan Bible zirho tur chu tunge kaina nu pui kha niang ti ani don ani korin khuami te ne na tir ko pol le kha thon pakhat na bungsom pathum changkwa chuan tir ko pol chuan na ti hian aziaka akim lovin kan thria akim lovin thu kan shil bok thin ani ti in halo ziak to ani pathian tu hi aril em awangin kan hrekim tak tak don lova chu kan hriat kim theilo na chuan pathian ro pui zia po atar lang chiang hlebok ane chu wang chuan keini pon pathian thu hi kan hrekim lowa Timothy ne na ter ko pol le ka thon panni na bung ni chang som ni le pathuma chuan ti hian kan hu boka in nial na a thlak le fing lova chuan tel du su ti in tir ko polan rin na afa Timothy chu alo ril to ani chuwang chuan pathian thu hi in nial nan man lo ram hi atha tuna kan ron tarlan tur kaina nu pui chung chang po hi kan soile kan hriati adik berti na anilo ani kan rin dan le thil ni theinia kan ngai kan ron tar lang mai don chau ani in nial nan asiam kan nilo ani ti mi lo rian sakton unia tin min ron nial po kan beisei lova mai ro chu thuron te le hei chumi zok chu anianga tianga idan te kan nei ni chuan aser thei reng ani comment lama khan ti ka kan han tar lang bok ani kan kalzel main khongai takin he channel hi min lo like ka min lo subscribe saka min lo share sak turin in khongai na kan ron ngen le ani Genesis bungli chang som pasaria chuan kaina chuan anu puya pola ti chuan araya enoka ahringa ti kan mua tin Genesis bunga chang lia chuan adam chu kumza sumthuma ni in fapa aneya ahminga setha asa tin fanu le fapa pu anei ti kan mu boka ole Bible mi hring ma sa te chu adam le evi ani ti kan thria chuan fa han neya kaina le abela ti Bible akhan kan mua kaina chuan anaw abela athata ni chuan kaina chu kho chaklama akala nupui han neya fa te po han neya ni Bible setha te ho an piet ma khan kaina le abela chokha adam le evi fa te kan mu ania chuti ni chi chuan kaina khan khoimi nupui nge an neyang alien sumi an neyang enge ni a planet dangami zok nupui an neyang nge ramsa an neyang ti te ngai dan zona atam em ani kan pom emo pomlo emo Bible hi mi paro puina thune ina mi pada san zok na practical mindset ril ruwa tanga zia kan ti in Bible zirmi te chuan han soya chuwang chuan adam le evi hian abel le kaina lo po hi fanu an neya chung chu zia kim ani lo ni anti ani tin Bible hian abi khin tu thlung hluya chung khat in nei an tam me ma enti natlem pe ila isakale Jacob atepon anma ni lai chin nai te zinga mi no puya an nei ani kha tin Genesis bungsom pakwa chang som thum matang som thum pariat kan chiar chuan lotapon afanu te pola fa amona le ben amia te an thrin sakani kha chu ti ni chuan kaina po khian u naw nu chun ni puya anei hani mai long mo ti ngai tan alo piang ta ane adam le evi hian fanu anneya chu an fanu le an fapa chu nupa anin siam bin nupa in siamin fa alo nei ani mai ngem ti te ngai ta na oma tin chu thil ni the ni point alanga ni kan soi to Bible hi mi paro puina
mi pada san zok tanga ziak ani miaw wangin mi thiam te chuanin abela le kaina lo po hi adama le evi te hian fanu anneya chu zialan ani lo ani ti in an soi ani chu an zialan lo an u nau nu chu kaina hian nupuya ani ani anti ani thil ni thei le kapum zong takpo ani bok ani tin helai thu tunge kaina nupui ti laya hian abrahamic tradition in anzir chianna le an tarlan dan chuan kaina nupui chu on ani a hebrai tong chuan aven emo avin ni in a ming po an soi ani chu meichia a ming kan tarlan zo chia khi kaina u nau nu le nupui ni bokin an chui chuak ani hi thil ni thei le thil pom omber ni in a riat ani achan chu bible a hian mi pa tam tak da chung nun ani line meiche ming a zialan lo atam em a chuwang chuan hi thil ni thei ani a adik ngei po arin hom ani engpo ni sela kan pom zong ani em chu kan ri ho lova amai ro chu hi pom nuam ber le thil dik ber ni in alang ani khongoi takin he channel hi milo subscribe sakula ngai dan in nei ni chon comment lama te po in hon tar lang ton nia